Proteklog vikenda u Kličevcu se okupilo više stotina učesnika i članova kulturno-umetničkih društava koji su nastupili na 16. republičkoj smotri folklornih ansambala sela Srbije, popularnom SFAS-u. Organizatori smotre bili su grad Požarevac, Centar za kulturu Požarevac i mesna zajednica Kličevac. Pokrovitelji smotre bili su Privredno društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac, Privredno društvo Rekultivacije i ozelenjavanje Kostolac i Autotransport Kostolac. Smotra je započeta kao i svake godine do sada defileom devojaka i momaka u narodnim nošnjama. Predsjednik organizacionog odbora 16. SFAS-a bila je direktor Privrednog društva Rio Kostolac Nataša Savić, koja je i zvanično otvorila ovogodišnju smotru. Dve večeri za redom je takmičarski deo, znači imamo po nekih 6 parova koji učestvuju. To su došli iz okoline, iz cele Srbije su najbolji predstavnici svojih mesta. Danas igraju 6 parova, sutra isto, žiri radi u sastavu. U toku sutrašnjeg dana proglasit će se pobednik ovog SFAS-a. Prvog dana 16. SFAS-a nastupala su kulturno-umetnička društva iz Miloševa, Batuše, Varvarina, Živice, Deonice, Siokovca, Saraoraca, dok su u nedelju nastupala društva iz Banatskih Karlovaca, Orašja, Kličevca, Simićeva, Subotice i Vrbasa. Manifestaciji su, pored ljubitelja folklora, meštana Kličevca, prisustvovali i zamenik gradonačelnika Požarevca Vukica Vasić i predsjednik Skupštine grada Požarevca Žarko Pivac. Kulturno-umetničko društvo Bačko Dobro polje je pobednik 16. smotre folklornih ansambala sela Srbije.